Set pertama antara Hawi Klub melawan Saudara Klub. Tadi baju olahraga. Iya, pas lah. Pakai iba.
Ada siya perlu lang buka. Wala perlu lang buka. Nazali yun. Wala perlu lang buka. Iwas sila sa libero lah sila sumano ba. Langsung libero. Ay pa boy service ay lahita. Hanap pemain inti. Bobby. Langsung mana? Langsung na daw saya. 8, 9. Pero baru sama yun. Ya, 11, 8. Ya, poin lagi. 12, 8. Ya, 12, 8. Ya, 9, 12. 9, 12. Ya, poin 10, 12. Ya, semangat untuk saudara-saudara. Poin untuk kedua kalinya bertemu. 12, 12. Abuy, semangat! Ya, 3 poin. 13 melawan 12. Ya, poin lagi bertambah 14, 12. Ya, 3 poin. 13, 14. Ya, pertemuan untuk ketiga kalinya 14, 14. Ya, semangat saudara-saudaraku. Ya. Ternyata terjadi kesalahan dalam poin 15, 14. Ya, 3 poin. 15, 15.
pindah poin 16 15 tiap tahun. Enggak, 16 ya. Dia pindah poin. Sama-sama 16-16. Iya, pindah poin 17-16. Ya, luar biasa penonton hari ini seribu mata. Wah, libero. Ya, sama lagi 17-17. Ya, 3 poin. 18-17. Ya, poin 19-17. Poin 18-19. Luar biasa pukulan maut. Sama poinnya 19-19. Melawan 19. Ya, luar biasa Pak Korban. Ya, ternyata bolanya kurang kencang. 20-20. Ya, pindah poin 21-20. 21-20. Ya, bertambah poinnya lagi 22 melawan 20. Lalui 22 saudara 20. Iya, dicoba ternyata ya mana semangatnya. Oh, ternyata bolanya pindah poin 21. Baloi bola, balon poin. Ternyata pindah poin 23 melawan 21. Saudara yang sabar ya, nanti itu giliran masuk ke depan. Aduh, gusto kayo na nga mo important. Bertambah poin 24-21.
Set pertama dimenangkan oleh klub Habui. Tepat. Ya.